Inangkat Keruni Sangbadik Samsta Amhang Ketekarani Katalonpo. Development Training Center Bapulia Road, Andren Lapet BTCA, Bhawanaki Mikangpupon. Nijang Karbeng Long Lakatrok to see. Public constituency Keruni Thana Kaparo Keruni Sangbadik Samsta Indeng Kep Pinija Kong Nipa Hini Arni Amhang Ketekarani Sanjitan Katalompo. Labang Solang. Ada Propiner Kep, Lama Interpansi Keruni Sangbadik Samsta Amaipu, Alok Burma, Borbora Ahin, Lama Kang Turalampi Tampo, Lapen Labang Somai Along Aluhi Pachinipon Keruni Sangbadik Samsta Kongchun Bang Rensing Teron, Pachinipo, Lapen Tonglaki Education Board Chairman Don Sindera, Keruni Range Forest Deputy Ranger, Susil Sarkar, ex-Keruni High School Headmaster, Usarani, Baisa, Keruni Press Club Amai Pumahan Teron Lapin, Keruni Sangbot Kusansta Abidizar Atum, Chetong Dun Pet, Maing Sanjin Pet, Patunpa. Lapin Labang Soa Pit Karlitang Atumapan, Panong Pon, Pen, Milur, Kaipon, Labang Soa Pit, Long Tomadim, Along Ting Piaklin, E Sompon, Lapin, Ke Kesoma Pon Chengsi. Keruni Veterinary Hospital Lapen, Keruni Middle Hospital Lapen, Keruni Police Station along Kepiaklin, Epon. Labang Sabit Peranki Atumang no Keruni Sambute Sansta Amai Pukanin Japonalamte, Arju Iksena. Keruni Hamadi Kontar, Potisa Divok, Dohatom, Potisa Divok. Potibosore, Ami, Amar Hamadi Kontar, Keruni Hamadi Kontar, Potisa Divok, Japon Korea. Potitu Onusanote, Ami, Bivina Karjokusi, Grohon Korea Isilu, Kemote Ebaro. আজি যি 2 জুলাই তাৰিখে আমাৰ খেৰণী সাংবাদিক সন্থাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ফ্লেগ পতাকা উত্তোলন কৰিলো পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছত আমাৰ সন্মানীয় অতিথিসকলৰ লগতে আমাৰ সকলোৱে স্মৃতি তৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু লগতে আজি এই আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি তিনিটা অনুষ্ঠানত আমি গছপুলি ৰোপণ কৰিছিলো প্ৰথমে আমি ৰোপণ কৰিলো আমাৰ সাংবাদিক সন্থা কাৰ্যালয়ৰ নিচে কাষতে থকা ভেটেনাৰীত আমি গছপুলি ৰোপণ কৰিলো ইয়াৰ পিছত আমি আমাৰ মডেল হস্পিটাল কেৰণী মডেল হস্পিটালত আমি গছপুলি ৰোপণ কৰিলো আমি সকলোৱে মিলি আৰু খেৰণী থানাতো আমি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো আৰু ইতিমধ্যে বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচীৰ লগতে আগন্তুক দিনত আমাৰ খেৰণী সাংবাদিক সন্থাই প্ৰতিটো সামাজিক কামতে সজাগ কৰি তুলি ৰখাৰ লগতে যি আমাৰ সমস্যাৰ বা বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছে তেনেধৰণে আমি বা বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ এক প্ৰয়াস আমাৰ সদায় থাকিব আৰু সকলো ৰাইজলৈ খেৰণী সাংবাদিক সন্থাৰ তৰফৰ পৰা বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম Ini Bahini Lang Parahabar Alo Skill Development Training Center Lapet, Bokulia Town Committee Alo Drain Lapet, BTC Bhavan Akimi Kang Pupang. KAAC, Dr. Tuliram Ronghang Pen, Kiduan, Kadukabe Asai Kang Puajai Mek Dengpot. Lapet Local MEC Mate EM Maduram Lake MLA Bidasing Inlay, PHEM, Mangal Sing Timung, Long Sing Topi, PWD Board Chairman, Adum Kadukabe Jetong Simai Patun Pom Lapet. Ini labang sukang pupon lapen long A Kisompon along Local Town Committee Chairman Ham Sing Teron BTC Chairman Dorsing Rongpi Kis Ismay Pukihai Timung Education Board Chairman Koya Sing Teron lapen lang Premodul President Mahendra Lekthi Atum Chetongdun CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Kaninje Pona Tengki Daun Angkang Bahini Adorso along Skill Development Training Center lapen Dobar Kaprek Kacheng Turasai Amo Dengpon Lupu Sis Dr. Tuliram Ronghang Pen Ningjipon Lapen Non Kewangji Atiklo Pen Luti Skill Development Training Center Chengpon Topusi Dr. Tuliram Ronghang Pen Radagno Ningjipon Lapen Local MEC Mati Ye Maduram Lake Chepen Sitami Kewangji Lang Parahawar Angkang Non Kewangji Arni Pen Kacheng Turasai Mo Dengpon Tubamji Puta Ye Maduram Lake Chepen Perangkeang Non Ningjipon Walang Kamaji Penjakim Taro Report Northeast Premier. Dat lang pera konsensi ang kangalong dat taon ang kangalong. Kapre
asa yang deng kini anu jo ke som lapen kang pu doji beceng si asa yang deng lo lake that training center skill training center lapen ne unemployed youth tu mafan training ki pije fan ba unemployed tu mafan la sayang dengka biya tu mafan la so son se sayang dengka pidu imal so a training ki pije fan se la so center pindang ku pondok Carbino autonomous council edari division department pe la perang part se tame niltum da tor pencenglo VDC bhavan itu VDC bhavan mana tum chini lo la da PMAY hem lapen ke job card pencenglo kapre DRD penagele asayang dengan kacingwai cingsai adi melong bangke hadak dunang ji lasi separate sini tum delhi pen sila so tangka kehan lagi VDC bhavan lo Karbiang long kora srok konsensi tame aso VDC bhavan ma ke delhi pen si tangka hang si nang pile elo lasi bhake adim ge ingpu pon mom lo lasi data pin ingpu pon po lapen towar tame kapre asayang deng dak pini kang pupon ji doi lape ani jo ke som doi lape nang par tame local area development fund Carbino autonomous council pen da ki pipon penana scheme do so scheme tame pini da ani jo sompon po lasi ningkan hini yang bong si kacelar theklong ji dak lang thera konsensi pen jenglo Karbiang long angkang long tame atokan no laso isi kacelar theklong ji lape nitum non la barikha ke parlup long arong tin ronga mekar hem damji lapen ronga sar hem si bohado damji lapen ronga ada rong basapi fanda pohor bagi rong sar fanda pohor di lengdung teleng sar po fanda pohor bagi tapi hada cingki cethan pen ronga sortum pen gutte ko PPS scheme pen government pen long ya ke joy pen sang ration card ki pen chenglo ake joy pen ronudo scheme long malong lema PMAY hem long ma hem so long malong lema lapen ge siga celang panikan sipen lak pho la so asmon bharat kadlong no manong lema lahe putak angton kachingwai chingsai ye phansin le tum non la barikha ki jurlong te tum bar po lapen arong tin ge dami phansin le tum bodi pon pol pen dam po lapen bai dak lar sapen je original a 62 United Mikil Hills and Kachar Hill district ke long 1952 a 62 pen halake jumong lasi itu autonomous state nangji lahe puta kami waida kelas sapen rata pan itu dam pensi cingki jethan lam je percaya sayang deng itu klempon po tele bangso sai ko metu si panjang ponisar la skill development barikha do bomlang aprang ini itu CCA konsensi long CCM interaction program nam non bangke arong tin sinil itu la bangke tim Karbiang long tu arong tin si dampo tapi rong si Amekar ke doan sarpi sarpu lapen ke riso ejang kibi ke tipet mari da me chora peji sar telan nala chekluyon thomang bong si petang eji je Karbiang long ke do inglong aso tum arar tumfan an longle phelang mama ke do tumfan ha tumfan pota chukuri jakte bifam ki pidun jakte tumfan longle pota ne tum bondor eske tum dampo afom hodai dampo form hodai dam det ha tuman mane ke signature mari po mane tip mari po lada tumhan ke ne tum Carbino autonomous council pen isi chu prai po jela longle pota ka we tumhan ditum ake joy pen longle pota ke ronje phan ne tum jesik ponji anon chikluyon thomjon tiang bo ake joy pen la pen longle pota ka chu en nam hotat me ke dam ke bang la sota me Carbino autonomous council pen CP pon po ape handa la sopota ke en nam hot la sota anchunai pot la mariga cross ok anda me Carbino autonomous council pen CP pon po sar san telan non la Karbiang long police ola mo pot thak Karbiang long police bang kene tum je Karbiang autonomous council je 6th schedule constitution of India rules 29 b teng ben tum governor phan lu pilel la so rules 29 b teng pen governor jong si ko ini tuman esen nang pilo pulong te ba council of minister article 163 teng pen alang tumyong si decision en pen nang pilo pulong te tum prabjin pen la so police Karbiang long police mane town police pen village police keseng ponje phan nitum claim pon